Заврши стручкиот турнир, целје со победа на крај. Честитки за сето оно што го направивте овие денови. Очекувавте ли дека вака ќе финиширате? Hvala za čestitke. Prvo bih zahvalio organizatorima na čelu sa Naumčem Mojsovskim i Andonom Boškovskim i svima ostalima koji su pripremili vrlo dobar i jak turnir. Igrali smo vrlo dobre utakmice. Baš mi je drago da smo stigli u Strugo i igrali pod milim nebom. Pune su bili tribine. Ja mislim da su nas ljudi ovdje zavolili. Mi smo se vrlo dobro osjećali i moram reći da smo vrlo sretni da smo bili učesnici i na kraju krajeva da smo i osvojili taj turnir. Došli smo da se pripremamo, tako smo igrali sve ove utakmice, rotirali smo sve igrače, nismo se opterećivali rezultatom, ali na kraju smo pokazali smo najbolji. Имате надпревар со Констанца пред една недела, сега уште еден. Многу поинако, иако наликуваше како да се работи за некој првенствен надпревар или надпревар од Лига шампиони. Pa dobro, ja mislim da je mi sve ekipe koje smo došle vamo u Strugu da smo se došle nekako uigravati za sljedeću sezonu, a ekipa Konstance mislim da je došla sa željom da osvoji taj turnir. Imaju dobro ekipo, jako ekipo, mi smo igrali s njima, završili samo jedno polovreme. Igra je oštar, rukomet, danas smo odigrali i mislim da smo bili bolji, zato čestitam dečkima i čestitam svim ekipama koje su sudjelovale, bio je dobar i kvalitetan rukomet. Многу од другите екипи, од ракометарите, тренерите признаат дека на овој турнир целје го игра најубавиот ракомет. Што е оно што го двои целје односно другите? Mene to veseli i vrlo sam sretan zbog toga, pa mi nekako hoćemo da igramo brz i lep rukomet za ljude, zbog toga i treniramo i igramo i mislim da smo pokazali ljudima nešto lepo od rukometa. Благодарам многу и удобно успеси. Hvala i vama. Vidimo se sljedeće godine.